Ovo je Astro Python u prevodu Astro Fijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za april, maj i juni 2025. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u blizancima. Što se novca tiče, brzo ćete ga zarađivati, a još brže trošiti. Imat ćete utisak kao da vam novac klizi kroz ruke i nikako se ne zadržava. Trošit ćete puno novca, ali imat ćete i dobar priliv novca sa više strana. Vi ste skloni da radite više stvari i više poslova odjednom, a to je zato što ste svestrani. Sada vam je period kada vam prilike za zaradu same dolaze. Samo osnovno je da kada počnete neki projekat, da idete do kraja i da ne odustanete i da se ne prebacite na drugi projekat dok taj ne završite. A to je zato što vas interesuje sve i svašta. Znači, budite istrajni i disciplinovani što se tiče posla i samo tako ćete uspjeti iskoristiti ovaj povoljan period za novac i za posao. Ovaj period počinjete iznenadnim putovanjem u inostranstvo. Samo pazite šta tamo radite jer kao prvo i osnovno morate poštovati sve zakone te države. U suprotnom možete imati problema. Sada ćete početi da drugačije gledate na svet, ali osnovno je da ne namećete svoje stavove, uverenja i verovanja na druge ljude. A želećete da ih drugima nametnete i branit ćete ih tako žestoko, ali i vrlo brzo ćete ih menjati, pa imajte ovo u vidu kada se budete svađali sa drugima zbog svoja verska, politička i bilo koja gledišta. I imajte u vidu da svako ima pravo na svoj stav i svoje gledanje života, a imat ćete i neke čudne snove u kojima možete vidjeti šta treba da radite i kako da rešite neke svoje probleme. Kao i svima, tako i vama se sada vraća neka ljubav iz prošlosti, a to može biti i ljubav iz nekog od vaših prošlih života. Tu osobu ili već poznajete ako ste već bili u vezi ili je sada upoznajete zato što vam je iz nekog od prošlih života. Uglavnom sada ćete se osjećati kao da ste u nekom ljubavnom filmu. Muzika, more, vino, opijenost, emocijama, snažna osjećanja. A već ste se upoznali ili ćete se sada upoznati na mesta za zabavu ili preko posla vašeg ili osobe sa kojom ćete ući u vezu ili ste bili prijatelji ili preko prijatelja. Jedan od scenarija bi bio imate neku proslavu sa kolegama. Drugi bi bio vi idete u inostranstvo zbog posla i tamo se upoznajete. To će trajati dok ne otplatite karmički dug koji imate prema toj osobi. Vama je već neko vreme za buđenje vaše svesti, što može kod nekih od vas da se ispolji kao nemiran san, pojačana nervoza, neke alergije i problem sa crevima. Zato pazite šta jedete i šta pijete. Već neko vreme treba da pazite da se ne ugojite, pa i sada u ovom periodu. Ako idete kod lekara, postoji mogućnost da vam pogreše dijagnozu. Zato se ne zadržavajte više nego što je potrebno, posebno ako morate da idete u bolnicu. Ali sada ste u periodu kada koji god problem da imate rešit će se u vašu korist, a ovo važi i za vaše zdravlje. Nemojte da pušite cigarete jer su vam pluća jako osetljiva. Ako vi pazite na svoje zdravlje, naravno da se ništa od ovoga neće desiti. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.